Ndabasuje mwese abadukurikira kuri Umusingi TV, nizere ko meze neza, mwiriwe neza. Turabashimiye cyane ko mudukomeza gukunda ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mudushyigikire, mukore like, mukore subscribe, mujye muna sharing. Rero uyu munsi ndashaka kubabwira amakuru ya hano muri Kampala. Hari amakuru mu kanya tumaze kumenya ko komisiyo y'amatora muri Uganda imaze kubwira uruhande rwa Bobi Wine. Bobi Wine muzi ko ubu niwe wa kabiri kuri Museveni, mbese mu bantu bashaka ubutegetsi, abantu bashaka gusimbura Museveni, ni Bobi Wine niwe ufite imbaraga ubu ngubu. Ko Besigye asa nkaho yari yarashizemo imbaraga, ariko nubwo abantu benshi bakimukunda, ariko ari muri gereza, ariko azagaruka yiyamamaze kuko bari bamwemeje, ariko bakoze ihuriro ry'amashyaka bemeza ko PFF ni ishyaka rishya rya Besigye n'abitwa ba Semujyunganda n'abandi batandukanye, bihuje n'ishyaka rya Mugisha Muntu, General Mugisha Muntu. Bavuze ko bashaka bari mu biganiro na NUP, ishyaka rya Bobi Wine, ko bose bakwishyira hamwe bagashyigikira umukandida umwe, ariko Bobi Wine niwe urimo guhabwa amahirwe ko ariwe bashobora gushyigikira. Ariko uyu munsi mu kanya komisiyo y'amatora ivuze ko Bobi Wine atujuje sinyatire zisabwa. Hari sinyatire zisabwa, iyo utazujuje rero ntabwo uba wemerewe kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Bivuze ngo rero Bobi Wine ashobora kutiyamamaza, ariko haraba habayemo ikibazo. Ese byashoboka? Ese iki gihugu nigiye kujyamo kubamo akaduruvayo, tugiye kubona ibintu by'imyigaragambyo ikomeye cyane, kuko Bobi Wine arimo aravuga ngo abantu babo barabafata abduction, mbese ni nko gufata abantu bakaburirwa irengero, ariko bafashwe n'inzego za leta. Nabonye na minisita wa Internal Affairs Kahinda Utafire avuga ngo ariko kuki bafata abantu, barabafatira iki? Ati ibi ngibi byabayeho mu gihe cya Mini, ati ibi byabayeho. Avuga no kuri Besigye, ati kuki Besigye ataburanishwa bakamenya icyo bamurega n'icyo ariko. So dushobora kuba tugiye kubona amatora atarigeze abaho muri Uganda. Bobi Wine aramuka atemerewe, kuko kuwa kabiri niwo munsi wa nomination, niwo munsi wo kwemeza ko yujuje ibyangombwa, yemerewe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Na Perezida Museveni njyawe n'uwo munsi, ariko kuko we ishyaka ryamaze kumwemeza n'abandi bakandida be bose bamaze kumwemeza. Ariko uyu munsi Rubongoya, umuvugizi wa NUP, ishyaka rya National Unity Platform rya Bobi Wine, mu kanya mu kiganiro n'abanyamakuru avuze ko komisiyo y'amatora ibabwiye ko badafite sinyatire zihagije, imikono signatures zidahagije, kandi hasigaye uyu munsi ni kuwa gatanu, ejo ni kuwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo bakora. Kuwa mbere se iyo mikono ibura bazayijyana kuwa kabiri basuzumye
bemeje ko imikono yabo yuzuye cyangwa ituzuye, harimo akabazo. Birimo guhwihwisa rero ko Bobi Wine ashobora kuba disqualified cyangwa ashobora gukurwa ku rutonde abaziyamamariza umukuru w'igihugu uzasimbura Museveni cyangwa uzahangana na Perezida Museveni mu matora umwaka utaha mu kwezi kwa kabiri. Abantu barimo kuvuga ngo ni ubwoba, Museveni yagize ubwoba, yatinye Bobi Wine. Nanone mu minsi ishize hari ishyaka rya Bobi Wine National Unity Platform bakoze parade. Iyo parade bavuga ko abantu bose bemerewe, aba scout barazikora za parade, n'abandi bakora parade n'iki, nabo baravuga ati natwe twayikoze muri urwo rwego, kandi itegeko ntabwo ribitubuza. Ariko umuvugizi w'igisirikare cya UPDF Major General Kuraije yaravuze ngo buri muntu wese wagiye muri iyo parade azafatwa afungwe, kuko ubu bamwe barafashwe, abarindaga Bobi Wine bose barafashwe, bitwaga Eddie Mutwe, ba Bobi Yanga n'abandi benshi bamaze gufatwa, Madada, ababazi nyine, abo bose ni abantu bakomeye muri UNUP, bari muri gereza ubu ngubu. Ariko ibyo ngibyo abantu bakavuga ati ntabwo byaba byongera abantu umujinya wo kugira ngo ahubwo barwane ishyaka ryo kugira ngo abantu be gukomeza kurenganywa muri ubwo buryo. Si uburyo bwo gutinya ishyaka rya Bobi Wine. Mbese haravugwa ibintu byinshi, ariko uruhande rw'igisirikare bavuga ko ziriya parade zitemewe. So ubwo rero hari ikibazo gikomeye, dushobora kuba tugiye kubona ibibazo, amatora arimo ibibazo bikomeye cyane, arimo imyigaragambyo, kuko ku ruhande rutavuga rumwe na leta bo bavuga mu ishyaka rya Bobi Wine bavuga ko protest vote, mbese ni amatora yo kwigaragambya. Ubwo rero twebwe nk'abantu basanzwe, umuntu ashaka kugira ubwoba, ashaka kuvuga ati aya matora azaba ari danje. None se Bobi Wine natemerwa biragenda biti? Harakurikiraho iki? Kandi kari iryo shyaka mu mashyaka atavuga rumwe na leta, niryo shyaka rya kabiri muri nteko ishinga amategeko. Mbese iyo ari ishyaka rya kabiri, ni ukuvuga ngo niryo riba rihagarariye andi mashyaka yose atavuga rumwe na leta mu nteko ishinga amategeko. Niwo bita leader of opposition party. Ni ukuvuga ngo rero ishyaka rya Bobi Wine niryo riyoboye abatavuga rumwe na leta bose mu nteko ishinga amategeko. Ariko mu kanya ngira ngo ngiye kubereka video ya umuvugizi wa NUP Davis Rubongoya asobanurira abanyamakuru ko bababwiye ko imikono batanze ituzuye. Ariko navuga ko hari abantu barimo bahamagarwa na ba Diso na ba Iso, babatera ubwoba, babaza kuki mwasinyiye NUP, babaza se mwebwe mwarasinye, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo murabyumva. Ubwo rero turategeye turebe ikiri bukurikiraho muri iyi minsi ngahe, kuva uyu munsi ku wa gatanu kugera ku wa mbere, kuko ku wa kabiri niwo munsi wa nomination, niwo munsi wo guhitamo ese hazaba iki. Kuko Bobi Wine yari yamaze kuvuga ko ku wa kabiri bazajya ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora kuba nominated, kwemeza ko ibyo bisabwa byose babyujuje. Hanyuma bafite rare ebyiri, yavuze Katwe n'ahitwa na Tete, niho kandi Museveni we navayo ku wa kabiri bafite rare Kororo. Kandi Bobi Wine ikindi yavuze
yavuze ngo mwambare inkweto mukenyere kuko ibintu birakomeye, mwambare mukenyere mukomere. Ati niba batera ubwoba. Aho rero abantu bamwe batangiye kugira ubwoba bavuga ati ibyabaye muri Nepal dushobora kubibona hano muri Uganda, ariko ndizera neza ko umutekano uzacungwa ku buryo buhagije. Reka rero dutegereze turebe aho bigana. Reka mbereke, ngiye kubereka video ya Davis Rongo yo muri NUP avuga ku byo bamaze kubwirwa mu kanya, abwira abanyamakuru ko Bobi Wine ko bababwiye ko ishyaka ryabo ritujuje, Bobi Wine atujuje sinyatire, imikono ntabwo yuzuye. Hanyuma ndabereka n'indi video bari muri parade. Iyo parade baravuze ngo buri muntu wese uyirimo azafungwa, azafatwa, azafungwa. Nibyo rero, reka mbereke izo video, ubundi rero dukomeze. Ngira ngo reka mbashimire, mbabwire ngo mugire umugoroba mwiza. Bye bye. Kakati tubadde tubagambe banga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission kiseera nga tusindikayo abantu baffe, kiseera nga tubakubira nga tubuuza, twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri. Mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved, ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako sente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP netegefu okusasula miliyoni 2 ezo zibasaba ba presidential candidates, era nga twagala zisaba buli lunaku. Tubadde tubakubira abantu abakakiiko k'ebyokulonda nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Naye kakati nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise bakatutegeeza nti tetuwezeza emikono, tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano, nomination yaffe ya lwakubiri. Kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki, era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana. Ne tusalawo tuyite ab'amawulire twogere nammwe tubategeeze. Okusinziira list gye tulabyeko bagamba nti Museveni y'emikono gy'awaddeyo mituufu nnyo, era ne bagamba nti awezeza districts nyingi. N'abalala babiri bendabyeko nti bokka abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo. Naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo babadde bakubira abantu baffe abasayininga nga batiisatiisa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza tiko kye kakoze, kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga. Kakati omuntu nga badiso bulinaku abakubira, badiso abakubira n'abalala, musuubira ki? Musuubira abantu abo kuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano banedda. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda listi ya signatures zaffe twaziwa mmwe, naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijewa okutandika okukubira abantu okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki basayiningira NUP. So tulowoozezza nti ekyo kikulu nnyo, nsi ekitegeere ekigenda mu maaso. Of course